galaksiji. Smejem se kao da sam lud, treniram i ulažem trud. Neću stati, idem dalje. I veliki pozdrav ljudi, danas radimo 10 činjenica koje vjerovatno niste znali o zmajevim kuglama. Moje ime je Matex, a vi ste Matex Quad, samo ako su subote. Shoutout dobio Zuzuki. Najpoznatiji likovi koji su koristili zmajeve kugle su Ulong, Kralj Piccolo, Bulma, Macha, Master Roshi, Gospodin Popo, Gohan, Lord Slug, Goku, Krillin, Pilaf, budući Mr. Satan, budući Trunks. Verzije zmajevih kugla su zmajeve kugle, namikijanske zmajeve kugle, super zmajeve kugle, mračne zmajeve kugle, crne zvezde zmajeve kugle. Smatra se da su super zmajeve kugle stvorene lično od Zenoa. Zmajeve kugle su zapravo kuglaste sfere. Zmajeve kugle su u raznim veličinama, od malih do velikih. Super zmajevih kugla koji su veličine neke manje planete. Shannon je na zemlji mogao da ispunjava po jednu želju. Kada je Dende postao čuvar zemlje, on je mogao da ispunjava po 3 želje. Postoje 7 zmajevih kugla i svaka od njih prikazuje odgovarajući broj u svetu. Od Dragon Ball Super Piccolo je rekao da ako jaje zmajeve kugle bude uništeno, te zmajeve kugle više nikada neće moći da se koriste. Kada bi se zmajeve kugle približile jedna ka drugoj, onda bi počele da svetle. Zmajeve kugle su stvorene od kamija. Nadam se svi da video. Lajkujte ga, a mi se u sljedećeg klipa vidimo. Pozdrav! Grešan korak i kraj će svega da se opiše.